awangka dofa kotor cikon dofarono monongna bagai borok ni kaisa agenda na borok Tripura ro simiya kebangma jaga borok amtiklai agenda ro borok fulfill so we should be very cautious sini na sini shotru sabo abar ungka sini shotru sini Tiprasa rokno khageri mani tabok nong Tripura Jamatia nong Bomtom nong khai ira hini je khageri sabo khagni bokhor bising danai saboro 10 tabo why tambagi da hanga kai nong khagjage thanga hanga nona tokthoko tabo sungoro borok khoroburi to ang saisu ang jotan bokhor saka asungna nai noro khorob no kaisa khabariya nona tini bukha gaita khorob ta tangdi mono chutongni lage kana nung to norom sai thanga tai den ke bono busau ka tai khorob ta no borok pono pungya are bono se bubula sun pan kun pungya pia bandar khorob ri jodi kurung sang khangkai ang no bui de makam maya okay tabu sini Tripura how je to nai borok hodani mungoi bosongni mungoi 도파니 뭐고 삭삭는 제 카로리만 아버 제 강나이로 뭐로 그마오이다 너노 2 crore coach drop 삭니 시니문 키비보이 삭니 꺽노 키비보이 드룩사 카이타마니 사사가는 지는 뭐라고 그 방법들이 kaisa dofa tai kaisa dofa na monona frutam buki cibu ka kle mono bahide wala bin Bomtom no mono ke manushiro je religion change kre kan ga bin st physically non na nai abu borone wansung ya je borok okok saw abar frungjak je sabai frungjak nonon jara monongnan nayo nonon je borok monongnan nayo borok bai frungjage rohmani kokse borok saw borok sagni Bomtom bai wansung ya bure Tripura o Anthony o koni copy tu tonga oro copy tongo je minorities Indian constitution ki japore na Indian constitution reservation ni ko so paisa ko tam si jap bomti borok to general category ni borok to OBC to ST to SC to then other religious minorities kai tabung nung nu khana je chinoro personal law te ko bang lai mani Hindu law Hindu marriage act to Hindu succession act to amte thuruk sarni personal law to abo tabung simia Indian constitution o jagarok tam bagena jakaba je India ha o je borok tong nai ro borok bisingo diversity goba religious diversity tongo linguistic diversity tongo racial diversity tongo tribe diversity tongo caste diversity again bepak diversity no mathangai naru na ngakai aborok no proper space no nini system manaru kai nung to no bulldozer sala ko istare rioi kurumsa khrani it is not possible okay western ba European country rongni tongmung chamung by nature by India ni nature same ya European country no tam amno nation country bubuji nation country inka tabo England jara tongmero tabo English samiro France jara tongmero maximum no French no samiro German no tan German is a country aru je tongmero German ko boi koksa Sweden is a country aru je tongmero por Swedish ko boi koksa Norway kaisa country aru je borok tongmero por Norwegian ko boi koksa okay European nation country ni je concept European country ni tabuk je chehara no mane
o chehara buhur phai o chehara phai after First World War ni sekango European country rongi chehara omti tomaya. You go and consult with the map of European country before First World War. After Austria ni chehara juda, nini German ni chehara juda, France ni chehara juda, England ni chehara juda, Norway ni chehara juda. Ar kebangma country after asa ya. Okay. Nin tabuk যেটা আছে বুলগেরিয়া ni simi je kebangma country ja asa ya. Yugoslavia bai kebangma country asa ya. Czechoslovakia bai Czech juda angka, Slovakia juda, Slovenia juda angka, Macedonia juda angka, tabu Bosnia Herzegovina juda angka. Hanya tu ba? Croatia juda angka. Kebangma katal. Aburok jotto phaman angka nation country ni concept ni simi. But India is not a nation country. Tambagoi. India wo nung nai di language diversity ko supa. Kashmir ni barobar. Toni language juta. Rajasthan ni barobar. Jung Hindi hine, but it is a different. Rajasthani kogno juta. Hindi bai shol lagyo, but it is different. Gujarati kog juta, Marathi kog juta, Tamil kog juta, Telugu rung ni kog juta, Malayali rung ni kog juta. Tai North East of Hayake ta bata shai chala. Go simise, Arunachal simise, major tribal languages is around 76 they was. Okay, asuk language diversity to. Okay, ethnic diversity was no mango. Chino through botongo, bukung bara botongo, bogong kolok tongo, Austro-Asiatic gusti ni borok tongo. Okay, asuk diversification kebang kasih country wo. No, European concept of nation country no. Orang baru tam keren no, utilize keren ni ba? Orang tam no keren implement keren ni ba? Apa tu ni? It's a utopian kasih wan semua seperti apa? Okay, abo tabuk susah kok sana tangkang. Kai BJP tai RSS, angbung kau ni saw. BJP tai RSS asal mana buku asal. 1924-20 enggak ini. Afrun asai. Afrun sini bang ni agenda kai Hindutva ni agenda. Are Hindutva kono kok thai si kuri. Hindu kok thai himan jaba phata ni kok si. Bedo boro Hindu hine kok thai sujek to. Kai ni phunugla purano Hindu hine kok thai sujek to. Hindu word itself is a Greek word. Greek ni sini Persian dong ni thangi na apa. Boro Sindhu ucaran kai ni ya. Show ucaran ni atau mungkin buru Hindu. Ini Hindu. Mana Sindhu tuima rukungo je tongnai rok borong no Sindhu. Ini ni Hindu. Hanggai ba juktiyo thangka hanggai ba Pakistan ni borong no se Hindu kinan nang ba. Asono jodi jukti logic be tongnai hanggai Pakistano je tongnai borong no se Hindu kinan nang. Karon Hindu to tahu Pakistan se kalai thangka. Ya tahu India je tu imano kitingi nai civilization ka apto gongano tu ini. Inge gengi sini ta Hindu hiya boy. Hari jukti wo. Awang ka dofa kotor cikon dofaro no monong nam bagai baru ni kesa agenda na baru Tripura ho. Lo sini ya. Kebang maza kau baru nanti kelai agenda ro baru fulfill karena. So we should be very cautious. Sini nana, sini shotru sabo. Abar ungka sini shotru. Sini TIPRASA ro KHWLAIOI. Tahu no Tripura, Jamatia,
nung molsom nung ngkai ira hini je khage sabo khagne ni bokhor bising danai saboro 10 daw why tambagi da hanga kai nung khagjage thanga kaina nonan tok thok tabu jongoro borok khoroguri to ang saisu ang jotan bokhor saka asugna nai noro khorog no kaise be kaise khabariya nonan tini bukha gaita khorog ta tangdik mono jukongni loge kaina nung to norom sai thanga tai den ke bono pusau ka tai khorog ta no borok bono punya are bono se bu bula sun pan kun punya pia bandar khorog ri jodi kurum sang khang kai ang no bu de makam maya okay tabu jini tripura how je to nai borok hodani mungoi bosongni mungoi dophani mungoi sak sakno je kharori man abo je khagnai ro borok kemawai tha borok sak saiji da kemanai borok ni dophano sidana borok sok bornai kokhaya rose okay tabu constitution thangka kai ST ro hindu deba ha o je kok je tisanai tambung bini Milan Rani Jamatia I'm going to personally attack like samane pauya o burimano thangi sumna ba nong jodi basai bai karna ni bagai basai bai karna na bagai court thangi nong jodi tabo court of laws thangi nong jodi shelter nang thanga would you be covered by the Hindu Marriage Act sungna manung bono Hindu Marriage Act nong kuno shelter de manno mai amle ga aroni sijaga bole nong bukung bara bufrun sibe nong hindum tong haba he is a Hinduyan that's why no constitution is scheduled tribe in his phalsa you are a tribe tabung kha nong scheduled tribe dana scheduled caste na unko religious minority सब new Buddhist Christian Zoroastrian Muslim अब उनका र उनका religious minority tabuk छत्तीसगढ़ उनका उनको झारखंड आरो जे ट्राइब तमना द बुकिंग पारा तमना द सान्ताली साबर खेरिया आबो भूमिज बरक सब आरो बमती षড়যন্ত্র बमती ननि बो रिलिजियन नो फलो खलाने बरक बुसु बां बांया आबो बोजा बुफ्रु बमती खलै चंगजांपा abo census ni jorabo nadi region ni kaisa column to o column choice rijagya okay nungta min suyaro Hindu Christian ini sujago okay ang to by birth Hindu yable Hindu kaisa jati sei as per Indian constitution Muslim कैसा जाति से as per Indian constitution two nation theory no tu यही no India में पाकिस्तान काम लेखना okay वो जो two nation theory ने concept बरोसिन फाइ that concept came from the European nation country concept निशिनी फाइ two nation माने Hindu is a nation, Muslim is another nation. So, since they represent two separate nations, they should get two separate countries. Mane, logic hai amti. Ambagine India and Pakistan khagza. Ba Pakistani ro, thuruk sara Pakistan ma. Tabu, Indian Constitution jetu snanda de. Or two nation theory na abra gosezak
Hindu ka kaisa jat, Thuruk ka kaisa jat. Kaisa ST ro kaisa Hindu ko. We are scheduled tribe. Okay, tribe. What is tribe? Abno singa ma busi. Okay, religion is different thing. Religious belief is different thing. Whatever religious belief you follow. Fiaba, then you cast to ozaran jaga to or try to ozaran jaga to. Tabo India wo je nini caste census ni bagai regional je party rakto boro ko siri ko to Congress ko siri ko to Rahul Gandhi ko siri ko to khana bla ungthuna ba caste census ungka kaina numnuga no दूध का दूध पानी का पानी ना पेता अब रुसुंग दे मिलन रानी जमाते हैं बट आंग मिलन रानी जमाते ना कोनो हमने वो बुइनी दोफानी बरक बाय बोमतम चाख्रुबजाक बरक से गेचिनी बरक रो तो जो तो जरा नो बुइ बाय मा बोमतम चाख्रुबजाक दो बुइ बाय बोमतम चाख्रुबजाक गई तो मनी बागै नो जुं सागनि कगनो पोगो Mani kogno pogo, kog borok pogo. Sagni tongmur no pogo. Sagni je tong thar ni je rider of tomoni, care of tomona, our kibi. Sag no chigon. Ano chigon.